Yaren hiten kachunin Yaren Chinese Wellman te antia Wellman of Senongjia tite main monkey tite le main beer tite point ansoi bok thina ni China ramaram samaktak ni in Western Hubei region atlang ramram ngodur khupa khosathin ni in ansoi ni Amutu te soidan chuan heram sa hian mulsen duk lamana ichupa chutiang deuh chu mitam takin anlo mu photo thina ni Amutu te na sang zong nia anrin dan chu fit ruk atanga fit riat vela nia then khat phei chuan in fit so matlin hian ring bokani mase tlang pui an soidan chuan American Bigfoot ain ate de usok thunga Bigfoot ang davin yaren hian mi atina soitur ero ala omshan lawani Zhejiang province apo mi ten an tok thina tuma tinalavina kalbo vele mai thin ni in an soini cryptozoologist ten khat te chuan Yaren le hominid mangta Gigantopithecus khan in somna na in an ngaya Gigantopithecus ku tun main Yaren an hmu thin na vela alo khosa thin boxinen in somna tak an nei tlat ni in alangani Orangutta species tharania khomwala cheng thin mishing anga kal ut thin ni in mainland Asia akhosa ber ni in an soini mithen khatin Yaren da chu thon thu mai lom rin tak tak la kani lem lo antia fin fi hlei theilo ni miaw wangin Ancient Chinese legend of magical forest anger le men like bears anti tenen po thumhuna ni atite anna vele sel bokani kumzatel liamta tangto khan southern le central China wellman an huthina maseram nga na huna ani de uzel thina mitam takchuan in chuan thil hmu le thon thu anga an soi thin chu wellman tilovin Yaren tin an soi soka akania kan hmu thin thu po report alo tam em toni Makvele tak chu thon thu mai ani hanti do ni la scientist le dignitarians te point an lo hu ve fo tat sini kumsang kha zakole somle khan biologist uang selianan gansuria jana wellman an tha tak ruanga en dikto thu soya asoi zel danin kha Yaren anti kha apa ni lovin anu zo kania fit ruka sang ania mishing le savum ang kop tak ani bokani kumsang kha zakole somnga pokhan geologist fangjing kwanan wellman a mu thu reporta Sutia amu chupahni anya wangin apuile naute ni ngai na ringa amu na hun po Sanji province ani kumsang kha zakwa samruk le pakhat khan road builders team 10 jisung bana foresa Yaren nu an that to nia soyani bokani Chinese Academy of Science su amuna anvakala mase mutur lawum to tlatlama scientist investigation chon chutiang thil siama omlo ahu gibon mailo mantia Mase kumsom ni nuwa journalist pakhat kha investigation atel ve khan gibon ani lo mishing piansi angania engram sange shiat ani lo ti in aron thar tho vele tlat loi sini kumsang khan zakwa samsari le paruk khan local government bureaucrat mi paruk ten Hubei province rural highway a karin ramsamak danglam tak an phur to a chuan thil phur wellman su atlan chuak thuta aoi ema wang po niang kongthlang lama kar ma ta ka chuan avalum thlale ta a passenger zinga pakhat chuan lungina voma atlan bo pha ta de ni Yaren nge ni ti an soi thei thin chan chu kumsang khat zakwa le somriat chawa engram sa kut le ke amoni von that en tur lo ve thlat khani kumsang khat zakwa somnga le pasari po khan khomiten wellman chu Zhejiang province an that to a vanai thlak takin biology teacher pakhatin Yaren kut le ke alo da thave keu mai ni Chinese Academy of Science chuan investigator zale somlai Yaren an hmu thin na hmuna enfia turin atira Fang County a Ramngole Hubeya Senongji area vel an chui kolbera mani mimal taka Yaren hmu anom nova Yaren yakle multe an hmu thuan soi thunga expedition leader zinga pakhat Zhao Go Jing chuan an kehniak an hmu da na tangin Yaren hi chinian oma alien jok chu meter ni vela sang an nia ate jok chu meter khat vel leka sang ni na soini Zhao soidan tak phai chuan Yaren ladam mek le thito tuna pohen scientist an kol ring to thu soya Yaren pakhat chu me ni somni le pathum sang kha zakwa somnga le pasaria biology teacher pakhatin chu Yaren an tha khut le ke chu engemaw huna alapoi mo theiti in aloda thani kumsang kha zakwa le somriat pakhat amuna kalin thil thulang da chun khon khoma nasataka anjir chi an hnuin zong mai bong tur chi ni in an ngaya Anuwa stamtel makau chu Huang Mountain region an mana he feizuwa anda tani Zhao chuan he tingram sa hi khomwala cheng chi an nia an taksa hrol hlea an san zong po centimeter som sari tanga som kwa vel an nia a then chu meter khat an ni thaya
apa thankin chu keji somthum le pathum an ni thei bokani an hnung lama hulom chu abuang ni na zia kani Ohio State University anthropologist Frank E. Poiriel chuan khang iaren hu report tam tak te kha ram sawang tak ni in endangered animal an ni a golden monkey an tiang ho khan ni mai thei ti asoini Frank E. Poiriel le achian pan che Richard Greenwell chuan iaren ti hen ram sa che sang sang a huam theanga chuti rualin ama Poiriel po chu a che vela nammol hovin iaren mo an lo ti ve to tho bokani achan chu luikama in phel rok de kungin amu hila chutianga Westerner mu hil chu nammol ho tan chuanin mu ngai lo le mimak tak ani miewatin ani Poiriel le Greenwell chuan iaren te chi ho chu organ utans anti ho emo fossila an lo mu foten chin nei tak tun thlenga dam khochuak chho zel te mo ni nan ngaya chuti rualin iaren dang te kha chu Chinese wildman cousin North America Bigfoot Sasquatch pokha ani theni iaren pa ngayan mu chu tung chawakal ni in fit ruk atanga fit dian vela sang an ni a mishing melang tak pu an ni witness pakhatina thil mu report Academy of Science researcher apega chuan iaren chu fit sari velan ni a mishing dar ainan dara pharhlai de usoka achal chu apel phek chawa mitkhur thuk tak anar ko chu zong nar angin chho zong in avar de hu boka ahamai chu sakor hamai angin ahlai thale ni amit mo chu adum kul boka mai nei lo ni thunga mulero anga em mai ni investigator ten iaren hunian ngai tam tak an na khoma laboratory sa an la phaya ma se chiang taka thil fiana ro aum le ta chuang lawi East China Normal University ya biologist ten scanning electron microscope mangin iaren hulnia an thia chuan en dika an thutlok na chu iaren an mu chu mishing an ni lawa mishing ang tak engram sang he ti hriat lo ram sachi masaber te an ni an ti ni